Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Hey, se le ku vuyeni. Namuntlha ta hi kha hi vulavula hi ku allegedly Shonge Rhangani i lava ku bifa Sivara Prince Rhangani. Hey. Ya alright, a hi swi tiva ku Shonge Rhangani i ta khala ku humesa album but a ku nga na vibe, you know, like ni nga voni ku ri swilo leswi ri ku trendeni or anything. Mara mhaka leyi sungula ku va yi trenda after loko Shonge Rhangani a fika a posta this post ya le ni yi vona kwala la nga fika a tsala ku tin'wana ta tinsimu ka season 5 hi yo album ya kona. Album yi na 12 tracks. Ku na vo Xisayizana na vo Ngati ya Vusiwana. Se mhaka leyi ya Xisayizana hi yona leyi yi nga fika yi endla bembelo yi kulukumba ngopfu. Sweswi ni vona ku mhaka leyi yi le ku trendeni swinene le ka Facebook as I'm speaking now. So why mhaka ya Xisayizana yi trending? Well, mhaka ya Xisayizana yi trending because majority of the people ku ehleketeriwa ku ta ku ri karhi ku before Sivara Prince Rhangani hi Xisayizana, of course. I mean like swa twala leswi, I think I'm speaking to adults here. Twala na ku leswi yi nga ta kha before hi swona Sivara Prince Rhangani ever since va hambanile mavona ya swi komba na ku hi swona. So hayi a reze ta ti ri ku vuyeni. So and then of course va tlhela va vutisa na that question va ku Xisayizana mi lava xi va track number mani mara mi ni twa hi n'wini. So loko mi va fika mi languta ti-comments here, like most people very track 6. Loko mi cheka ti-comments, so why va ku track 6? That's because track 6 normally hi yona beef. Hi leswi se va nga hi toloveta ka muzika ya Xitsonga ku ri track 6 always ku fika va ku na beef, even if letin'wana to va ti na beef but track 6 always yi fika yi va yi ri beef, leswi hi nga tolovetiwa swona. So leswi vanhu vo tala va kha va vula swona loko hayi Xisayizana a xi ve track 6, Xisayizana a xi ve track 6. Loko fika hi cheka laha mi nga swi vona ku hayi na vanhu vo tala va hleketela swona ku that thing it's a beef. Mavona and then from there va tlhela tsala another post va ku ri xili naswona i nsoti wa kahle. Kasi why loko ni tsala vito ra nghoma you start assuming ni ku nghoma yi vula mani? I think I have 48 songs from my previous albums. Tona a ni vula mani? Stop assumptions, mi yimela album. Leswi mi twaku onge ni hleketa swona a ni xi swona. So yeah, so sweswo swi komba na ku hey na ku Xisayizana lexi ti ta ti ri ku vuyeni nyana, mara mina ni nga vula ku it's actually a good marketing for Shonge Rhangani because ku na high chance yo Xisayizana ko va nghoma ya Xisayizana ku vulavula hi tintangu, height ya munhu, naswona swo tala swi nga vulavuriwaka. So swi kahle loko album yi va so like munhu i va a create vibe, ti-title ta so ti very important. Munhu i va a create vibe Xisayizana u kota ku hleketela ku i xa yena swi kahle leswi, swi kahle swinene. So loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.